da su prvo mjesto zaslužili oni kaj se iz leta u leto sve više, sve žešće i sve bolje trude, mjesni odbor Rude! A Ruda, nema mi gospoda. Opet na čelu Titovi pioniri, samo drugačije šapke imaju. Prvo mjesto u konkurenciji mjesnih odbora na 185. Samoborskom Fašniku za mjesni odbor Rude. Da čujemo jel nam imaju kaj za reći u ovoj prigodi. Čekaj da policajci odrade ovaj posao s pendrekima. Pozdravio bi sve prisutne ispred mjesnog odbora Rude. Od prošlog vikenda smo imali velikih problema, zato su nam prijetili susjednih mjesnih odbora, zato smo uzeli ove jake snage naše policije i mi vjerujemo u njih. Naravno i vjerujemo ćemo i dalje, valjda nas ne boju tukli jako. Vidi kak se policajka smije, jel bi ti puhala? Skoro sam pitao pušila. Puhali. Ja bi lizal. Ima jako hrapav jezik. Eto, mi smo se sa zakonom sve dogovorili. Samo mlati, ajde. Dogovor je pao. Moreš hititi taj vibrator, ja sam ti tu. Meni se lako dogovoriti. Baš mi je drago da ste i načelnika fašničke policije dopelali. Vidiš ga, a? Ko od scene odvaljen? Jesi ti koga zaustavili u ove fašničke dane? Danas ne zaustavljamo nikoga. Slobodna je republika još 2-3 sata. Eto, policija je nezaustavljiva, vidiš, nikog ne zaustavljaju. Pa imaš i malo policijske časti, još večeras punicu si uhapsi. Drug policajac, meni moraš dati ove lisice, odidmo mi tam k micu, jer vidim da tam iza ovog tuhe od njega niš ne mrem vidjet s plaštom, čekaju nekakve nestrpljive balerine kaj se zmrzavaju. Moraš me zarobiti i idemo. Daj si oduška. Tak lepo, vidiš? Tak. Idemo! Vidiš, Rakica, policajac ne zna kaj je to zavedi, nego samo privedi. Onda me privedi. A ako mi uvrneš policajac, ja bom te tužil. Ajde, odi. Ja sam još uvijek na dužnosti čuvam predsjednika mjesnog odbora nikam iz lica. Ja sam mislil da budemo ovu nagradu davali. Odi. Mi inače smo znali prošlu godinu da budemo prvi, jer mi to riješimo godinu unaprijed. I Vi jedini plaćate u kešu, oste bili na rate, ne mre. Evo, mi imamo već tu za žiri spremljeno sve. Trebate i Fricu Fašniku dati, jer prek mene ide do žirija da se razmemo. Puno se dogovorili, sve se zna. No. A za to vreme, ovoj policajki lepoj kaj se smeši, ja bi predao onda ovu nagradu, to je diploma. Ne, diplomu bomo dali, to bomo prodali tebi za par euro. Evo, ti si zemi diplomu. Evo. Zlatnu traku. I na računi mi je stalo 500.000 kuna. A obećali ste nam 1 milijun. Dobro. 500 budete dobili tam negdje v 4. mjesecu. Može. A drugih 5? Ste vidio, policija se s tim slaže čim su penezi u pitanju. Slažemo se. Pa u Doronu ste dobili kaj će vam novci, ajde. Imate se dio kupljati, jeste vidjeli, prvi put policija daje novce. Još jedan put prosim veliki pljesak za pobjednike u konkurenciji mjesnih odbora, za mjesni odbor Rude. Ja vam bi predstavio, znači, hrvatsku vladu i naše skakavce koji će otplesat Labuđe jezero. Opa, i bonus program, ajmo Labudi. Buda Labudova iz Ruda! Pazi, to su Barba Luka, Bajsić, Čebanković.
naša vlada. Koja je to gracilnost i vedel si štal? Stvarno reprezentativna postava. A gle, prva čak i ti... Veliki aplauz za naše balerine. Hvala vam lijepa i do godine. Meni je to više izgledalo kao godine. smješavina balerina i konja lipicanera. Hvala lijepo i dragim našim rudarima i rudaricama, vidjeli ste ovo, neću reći Labuđe jezero, nego Labuđu retenciju, jeli? S obzirom da oni sad imaju novo akumulacijsko jezero, koje su Hrvatske vode sagradile, za Bog te pitaj koliko milijuna kuna, ali nije bitno, to je obrana od stoljetnog vala gradne, jeli, koji bi mogli zahvatiti i odnesti pol općine. Ali dobro, bitno je da se lova troši, zato i je tak Mika, vidi da si harmoniku lepo načitil, mogli malo i fotoreporterima da imaju dečki za češnjovke.